Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih. Kakak mau mencari mainan di sini teman-teman. Kakak sudah bawa keranjang. Kira-kira kakak menemukan mainan apa ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mobil Tayo teman-teman. Ada warna kuning di sini. Wih, mantul. Kita kumpulin dulu di sini. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan Pop-it es krim teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi di sini teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Wow, itu teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi nih. Wih, ada mainan ondel-ondel polisi di sini teman-teman. Mantul, kita kumpulin lagi. Wow, banyak sekali nih. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wih, kakak menemukan Squishy BT21 teman-teman. Ada Squishy BT21 di sini teman-teman. Ada si Koya. Wih, ada si Coki. Ada si Fun teman-teman. Mantul, kita kumpulin lagi teman-teman di sini. Wow, banyak sekali nih kakak dapat mainannya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel solawatan teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulin lagi teman-teman. Wih, ayo kita cari lagi mainannya. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Wih, apa itu teman-teman? Wow, banyak sekali pop-itnya teman-teman. Kakak menemukan mainan pop-it penguin. Wow, ada pop-it love. Ada pop-it Among Us. Wih, mantul. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wih, banyak sekali nih. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Wow, itu teman-teman. Kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini. Serem sekali teman-teman. Wih, kita kumpulin lagi teman-teman. Ada sepasang kakak dapat ondel-ondel pocongnya teman-teman. Wih, mantul. Kita cari lagi mainannya. Ada mainan apa lagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wih, ada mobil Tayo di sini teman-teman. Ada mobil Tayo nyangkut teman-teman. Ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Wih, keren. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wow, sampai gak muat nih teman-teman. Kakak dapat mainannya. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak dapat segini nih. Banyak sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.